खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते नि जत लुकुरगनो दिवाली ते धनतेरास नि आनि हामजागमा ते खाका हाम याफारो अचंग साशा नायथथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि बागै तुबि फाइगा धनतेरास धन समृद्धि ऑफर नरंनि रांचा कजामना शुलाय कदाल हॉलमा गना रांचा बनरक पाइनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर निजिमि 25 अक्टोबर जोरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक नुगुइ मानाय आमसक सिमियाखौ ते बकतमा काहाम तंखौ नरंनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्सो किसना डायमंड 25,000 नि मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननी शेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरास ते दिवालीनि हामजामुं याफारो ओ दिवालीओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगितंग अचंग साशा शालनो ते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरगनो हामजागमा ते कबुंमुं याफारो हामबाय